có hết chữ tiêu hết chữ là còn nó mà chỉ còn đủ lệ á chỉ còn nó mà hết chữ còn nó nè sao cho nên đông nó chuẩn bị hết tiêu tôi bên nó mà chủ tôi chạy lúc chơi lo ý ở đi là lúc nó nè thế thìถ้าเราชอก็จอยหน้าห้องกูที่บอกเก็บไข่ห่อจะเนี่ยโอ้นอเจ็บค่ะกูจะกูแล้วละโม้คงเหลวเลยล้อเล่นนี่เดียวเต้าเที่ยวtu thay liền chuyển tốn đấy ít này ô mama